Rwanda is harboring Burundian criminals who want to attack Burundi if Rwanda ever manages to take over the DRC. Ni ikiganiro kidasanzwe aho Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwibasira mu buryo budasanzwe Perezida Paul Kagame ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'umunyamakuru w'icyamamare muri Angola, akaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hariana Velas, ukomoka muri Angola, akabazwi cyane kubera ubuhanga n'uburemere bw'ibibazo abaza, ariko nanone akaba akomeje kugenda akwirakwiza propaganda nk'uko tugiye kubyiyumvira muri iki kiganiro. Uyu munyamakuru ukundwa cyane na Perezida Donald Trump, kugira ngo muramwibuka neza ku kibazo yabajije yibasira Perezida Paul Kagame ubwo Tshisekedi na Kagame basinyanaga amasezerano i Washington DC mu minsi yashize mu mpera z'umwaka. Reka tugaruke rero kuri iki kiganiro. Hariana Velas, umunyamakuru uhagarariye White House mu karere k'ibiyaga bigari, umunyamakuru izina rye ryakomeje kuzamuka cyane bijyanye n'uburyo Perezida Donald Trump yakomeje kugenda amushimira ku mugaragaro, amusingiza kubera ngo uburyo akora umwuga we. Reka mbagezeho ikiganiro ntabatindiye, aho Perezida Ndayishimiye yabazwaga n'uyu munyamakuru wo muri White House ariko ukomoka muri Angola. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye agira ati: "U Rwanda rutera inkunga kandi rukarera abagizi ba nabi abarundi bashobora kugaba ibitero ku Burundi mu gihe u Rwanda rwaba rushoboye gufata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo." Hariana Velas yahise amubaza ati: "U Rwanda rwari nyuma y'ibitero byose." Ibi bisobanuye ko no mu gihe rwaganiraga ku masezerano y'amahoro rwari ruri gutegura igitero cyo kwigarurira umujyi wa Uvira. Perezida Ndayishimiye ati: "Icya kabiri, twese tuzi neza ko u Rwanda ari rwo rutangiza intambara nubwo rwo rukomeza kubihakana." Hariana Velas ati: "Iki kibura ku bandi bayobozi ba Afurika." Perezida Ndayishimiye ati: "Icyo mvuga rero nuko umuryango mpuzamahanga ugomba kwinjira mu kibazo ugahatira u Rwanda kwemera inzira y'amahoro." Hariana Velas ati: "Iyo muvuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba guhatira u Rwanda, mushatse kuvuga iki neza? Bagomba gukora iki mu buryo bufatika?" Perezida Evariste Ndayishimiye ati: "Amasezerano yacu yaragamije kurimbura burundu imitwe yose yitwaje intwaro mibi yari iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byari amahitamo abiri gusa: kwemera gushyira intwaro hasi cyangwa tukayirimbura ku ngufu za gisirikare." Hariana Velas ati: "Iminsi ine gusa nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington, imitwe yitwaje intwaro ya AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yafashe umujyi wa Uvira." Ndayishimiye ahita yunga murya ati: "Batangiye igitero iminsi ibiri mbere yuko amasezerano asinywa, kandi twasanze M23 idashobora gutera imbere igihe cyose ingabo z'u Rwanda zitaba ziriyo." Uyu munyamakuru yahise yunga murya Ndayishimiye ati: "Bityo rero ku bwanyu, ese aya masezerano ya Washington ashobora kwizerwa cyangwa umutekereza ko azarangira arandi masezerano menshi atazigera akora?" Ndayishimiye ati: "Uyu munsi umuryango mpuzamahanga uramutse ubajije Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu yananiwe kumvikanisha impande zose ngo zishyireho umukono wazo mu buryo buboneye, Amerika yasubiza iki?" Hariana Velas yunga murya ati: "Abantu b'u Rwanda rwishe amasezerano ya Washington, ku bwanyu rero intambwe ikurikira ikwiye kuba iyi." Perezida Ndayishimiye ati: "Red Tabara ni igikoresho cy'u Rwanda nk'uko M23 nayo ari igikoresho cy'u Rwanda." Hariana Velas ati: "Twagize amahirwe ejo hashize yo gusura imwe mu nkambi z'impunzi. Ibyo twabonye birababaje cyane. Abanyekongo bari muri ibyo bigo babayeho mu buzima butagira ikiremwa muntu, ubuzima bubabaje, nta biribwa bihagije, nta mazi, hari abagore batwite bari mu nkambi bafite ihungabana rikomeye n'imibereho mibi cyane iteye agahinda. Izo mpunzi nuko zibayeho." Il y a des femmes enceintes dans le camp, traumatisées. Je veux dire, ces conditions horribles dans lesquelles vivent ces réfugiés. Nk'uko mubyumva rero, aka ni agace gato cyane gasohotse aho uyu munyamakuru ateguje ikiganiro kirekire, aho isaha n'isaha turaza kukibagezaho, aho ari buze kugeza ku isi yose ikiganiro, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yibasiye mu buryo budasanzwe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, amushinja ibibazo byose bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amushinja ibintu byose. Ibi rero
impamvu bifite uburemere bukomeye cyane, amakuru ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo akomoka muri Angola, uyu munyamakuru akaba ari umunyamakuru wizerwaho ubuhanga budasanzwe n'uburemere mu bibazo abaza, by'umwihariko mu biganiro agirana n'abakuru b'ibihugu n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bikaba bije mu gihe intambara ikomeye cyane iri gututumba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bafite gahunda y'uko babaga ibitero bitandukanye kuri M23 kugira ngo babe bayisubiza inyuma. Ibi byose rero bikaba bije muri propaganda ikomeye cyane y'uyu munyamakuru Hariana Velas, ahari umwe mu banyamakuru bakomeye, dore ko ahagarariye White House mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu izina ry'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Murumva titre ye muri White House uburyo ikomeye cyane. Izina rye rero ku rwego mpuzamahanga rikaba ryarakomeje kwamamara cyane nyuma y'uko Donald Trump ubwe amushimiye ku mugaragaro amusingiza kubera umwuga we, agira ati ntibyari ngombwa kwivuga, ariko uri umunyamakuru mwiza cyane, nakwifuza kubona abanyamakuru benshi nkawe bakorana na White House. Ikiganiro yagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye rero kikaba kigamije gutanga ibiganiro bigaragara, ariko ku ruhande rwa Amerika babona ko aribyo byaba bifite ireme ryimbitse. Rero kikaba ari ikiganiro gikomeye cyane muri diplomasi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiye nawe amushinja ibintu byose, yirengagije ibyaha byose akorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yirengagiza amanyanga yose yagaragaye mu gisirikare cye, by'umwihariko mirwano ikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeye cyane. Uyu munyamakuru Hariana Velas ukomoka muri Angola, nk'uko twagiye tubigarukaho mu minsi yashize, n'ubundi yagiye ikiganiro na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Iki kiganiro kikaba cyaribasiraga u Rwanda, ariko ku rwego ubu ibintu biriho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyinjiyemo mu buryo budasanzwe. Perezida Paul Kagame yajyanye amasezerano na Perezida Tshisekedi, ndetse umunyamakuru ubwo basinyanaga amasezerano, ababikurikiranye n'aha twabibagejejeho, uyu munyamakuru yabajije ikiganiro gikomeye cyane ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwumvishe ko yibanze ku bintu bya Uvira, yibanda ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo byose bivuze Perezida Paul Kagame yicayeho asa nkaho amutunga urutoki imbere ya Perezida Donald Trump. Donald Trump rero yavuze ko yizeye abo bagabo babiri, avuga Tshisekedi na Paul Kagame ko bazakemura ibibazo, ndetse uyu munsi Perezida Donald Trump akaba akomeje kuvuga ko ikibazo cyangwa intambara iri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho akadomo. Ni ukuvuga rero iki kiganiro kirakomeye cyane mu buryo budasanzwe. Turaza kukibakurikiranira ahari buze kugishyira hanze isaha iyo ari yo yose, ndaza kukibagezaho cyose uko cyakabaye mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo mwumve neza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, aho ari kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda, ariko kubera ko umunyamakuru bari kuganira na umunyamakuru ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umunyamakuru, dore ko ikiganiro bagishyize mu ndimi ebyiri, bagishyize mu Gifaransa no mu Cyongereza, kugira ngo Perezida Ndayishimiye avuga Igifaransa, abantu bose bo muri audience ivuga Igifaransa babyumve, ndetse no muri audience ivuga Icyongereza babyumve. Bakoresheje uburyo butandukanye, ku buryo ijwi rya Ndayishimiye ni AI bakoresheje, uburyo ijwi rya Ndayishimiye ryumvikana rivuga ururimi rw'Icyongereza. Nyamara muzi Sebarundi rwose Icyongereza kiri mu byamunaniye. Ni ibintu rero bikomeye cyane mu rwego rwa diplomasi, ariko ikiganiro cyose ndaza kukibagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane muri aba Agaciro. Aha mukanya.